Dr. Gerard Asaba okujunanizibwa ebyamagaro mu district ya Kikube yaheruka ko ebyamagaro mu district egi byine kongerwamu esente n'amanongezo kurwanisa endwara y'omushwija ogwo nashoborwa ngo omushwija gw'ensiri gwimukire busi okusanga omuntu arwaire nakererwa genda mu irwaro kwikobora arwara muno obulwaire mpaka bukatandika kamwiha kigenda katulira abandi n'abandi nahabwa ikintu tugamba tuti kukendeeza obulwaire bw'omushwija gw'emibu itwe nkaito abantu tusemere kwekwatiraho gavumenti tereraho obulyo leka tubweyambise habukwe embazo marwaro eriyo asaba nagira ngo omuhendo gw'abari kurwara omushwija gw'ensiri ni mwingi kandi bulizi w'abantu babiri nibafa mu district ikerera haiguru nko gamba itu abantu tuyambire muno ikerera around 46% of all OPD attendance nekirane raising ne ko buno 55% of all OPD attendance niko gamba bakaje bona OPD hakutandikirwaho buchukata na utana buli 10 niba malaria obundi niba ana na mukaga kwa malaria so yo malaria ikerera haiguru nashoborwa ngo abantu ibyo kubyamo mu butimba bw'ensiri bakabyesasara leka tuhondere emitendere ya government terireho amaro getu buli kiga tusomesa abadaktari buli kiga tusomesa lara hansa yakimba kebura buli mukazi gwenda mirombazi ukutangira umusuje gw'emibu barabali mwana mujanje bwire bukyali Peter Banora chairman wa district yashaba government ya ragati okubonjere sente basito muhuru yo kushomesa abantu nitumihira tujja kuongera muno kubagomya okubaterera basobole kuongera mu kuba yo government ekuziro gwayo abasupportinga n'abandi arts nabo basobole kuba nabo ne basasurwa kurungi nsi eribatire hamu bulomu asemereka yakuba yoga health sensitization meetings mu communities oko kuranti aba yahajamba development partners abasink humanity nabaka tuyamba bagama mu butimbo mu communities all wards za Bwimbata Town Council so cases zo muswijja zikyali little bit low oiro gamba kusikira ngetu kugenda omunjura ya amani muno abokuba enyuma 24 kasana kagira batatenjita agenda nekanya tukubiriza abantu basahirire ebisake byatolera amakagabo bamwe mu batura n'abatamushango abebembezi obutabashomesa njiri yo kwerindo ensiro mu maka turangu abana abakuzarwa abandi bafire okwata omuswijja gwa bwangu ne bakyaza kandi omuswijja ogwo ni kujja gwina ekasubingi moreover to in a health center for ibili entire district ya Kyangwali nene ya Kikube Town Council meaning tukyali kubi okurujura kitongole kya Yubus district ya Kikube irimwe abantu 37 kenda 57 obayire mu nempunji gasha kwanwa gaba Ambrose Katutu